Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн чықты 9 март 2025 жыл Ноокат чөп базарындабыз. Тугандар, бирден лайкты басып коюңуздар. Ушул биздин Байкежи YouTube каналга сөзсүз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Чөптөрдүн баасы кандай болду экен, чогуу көрөбүз. Алла разы болсун бардыңыздардан. Ал эми сиздер жакта чөптүн баасы кандай болду? Уже күн ысып, жаз келип баштады буюрса. Арзан сатат экен, албы. Ошого байланыштуу кандай болот баасы? Силос бар экен. Шеп канча экен силостор? 11 сомдон, а? Килограмм 11 сомдон дейт. 11 сомдон дейт. 11 сомдон дейт. Бизге яктуу. Kimden ekan bu? Satıldı kaçtan geldi? 220 somdan satıldı deydi. 220 somdan satılıptır. Real duvarları. Ötörümüzler. Kimden ekan? 320. Kayaktaki bul? Karasu. Bul bedevi? Bede. Kaçıncı orum ekan? Birinci orum. Nomer kaldırabız tuğan? Nomer kaldırbayız deydi. Bede karasunduk ekan. 22.500 boltунан экөө. Kimden ekan ал, билбедиңиздерби? Kimden ekan? 220-дан сатты. 220 сомдон сатылды экен. Каяктын чөбү экен ага бул? Өзгөн. Жакшы. Муну да бир бекабы? Болду. Бул да ошончо пул, а? Жакшы. Сонаңыздар берсин. Жак сатып алыңыздар. Bu jaka öte ölçü. Çöp kança ekan çöp? 240. 240 som deydi. Bu adır çöp mü? Adır çöp deydi. Buna bilmem mi? Bu kança ekan aka? Bu da çöp ekan. Kança deydi? Bunu aytpadık o. Aytqысы келбеді. Бұл жаққа кірелчі. Ama satılған кірелчі. Шап, қаншадан кетті? 220 сомдан сатылып тұр шыл. Чөп. Туғандар. 220-дан сатылып тұр. Жерлер чыла тугандар, менетти балап, лайктан басып коюңуздар. Канчадан жана экандар? 200 сомдон. Каяктын чабы? Өзгөн. Өзгөн дейт. Ошо саманды дайлап атат, сатылган окшойт. Сурап коелучу. Саман канчадан болду акалар? Саман 190. Бул арпа же будайбы? Арпа. Жакшы. Чөп канчадан экен бул? 190? Бул канчадан экен? 210 somdan deydi. Çöp. $185. Çöp çıkıyor.
Çöp küsse kettat. Çöp kança ekan bulu? Ha. 220 som. Qayaqtın çöp ekan bul? Көкбел. 220'dan deydi. Üstünküsü 330, ıldıqısı 230 deydi. Çöpte 45 tane bu. Bir de birinci olur. Жақсы ұлып дейді. Қанша екен? 280. Бұл беде ба? Таза беде, а? 280 дейсіз бе? Сатылды о шеріттері? Aha. Qanchadan ketdi? 280. Bede. Bede ekan. Yo'q, ha? Bular en balaş başladı gayra. Yok, oğa berber ben bayağı oşuğa mı etken ben? Taygın alsan 300 somdan da geldim. Tayda bedesi yok. Bular özleri en balaşıp ketdi gayra. Sırağandan keyin. Mına şunday ekan tuğanдар, çöp bugün azırak kirip turgo. Negedir? Burun qozlar bul yer jellep çöp tığıl ketken kalganda. Mına uşinti videoyu jinitpayız. Allah razı olsun. Bardınız.